اخش اشتري بقى تلج افراح عشان اعمل مقلب في صحابي. بقول لك ايه يا عمو؟ ايه يا حبيبي؟ ايه ده وانت تاني؟ ايوه انا تاني يا عم، في حاجه ولا ايه؟ طب انت يا حبيبي ولا عاوز ايه؟ عايز تلج افراح يا حبيبي. ب 10 جنيه ومفيش ترتيع. ايه يا عم انا عمري رجعت لك قبل كده؟ يا حبيبي خد يا عم ال 10 جنيه اهي. عيل مغفل والله، ب5 واديتها له ب10. انا هعمل فيكم مقلب دلوقتي، هغرقكم بالبتاعه دي كلها. يا رجاله ايه يا عم احنا نستناك سنه يا اسطى، عبال ما عرفت اخلع من ابويا. عادي يعني، هو اول مره يتاخر. اتعود بقى يا حبيبي عشان انا دايما بتاخر. يا جدعان خلاص، المهم اللي هو جه. ايوه المهم ان انا جيت وعامل لكم مفاجاه كده. ايه المفاجاه اللي انت عاملها؟ غمضوا عينيكم وانتوا تعرفوا المفاجاه. تغمض عينينا؟ انت عايز تغفلنا ولا ايه؟ يا اسطى عيب عليك، انا غفلتكم قبل كده. يا عم غمض ويكون معاه حاجه حلوه. انا جايب لكم حاجه حلوه حلوه حلوه. ما تغمضوا بقى يا جدعان. يا عم يلا بقى غمضوا بقى. اه يا عم. السلامه انتوا بقى. خلاص يا اسطى، خلاص يا اسطى، والله مش هعمل كده تاني. يا اسطى احنا ينفع كده؟ معلش يا اسطى بهزر معاك. يا عم ده مش الهزار، ده هنقوم باص. يا عم ما تكبرش الموضوع بقى، ما هتتنطط. يا اسطى ما تسيبك من شغل التخفيل ده بقى. خلاص يا جدعان، اخر مره مش هغفلكم تاني. لما نشوف. خلاص يا جدعان، انتوا زعلتوا ولا ايه؟ مش هعمل لكم كده تاني حتى بس. خلاص يا جدعان، البتاعه دي خلصت وشكلها بايظه، اروح ارجعها للراجل. استنوني هنا وهجيلكم تاني. يا عم افضل. البتاعه دي بايظه يا عم، انا لازم ارجعها دلوقتي. بقول لك ايه يا عم، انا لسه واخد منك دي وطلعت بايظه. صباحنا على الصبح، عاوز ايه يا ابني تاني؟ طب زعلي ليه يا عم؟ هو انا بشحت منك؟ يا عم ولا بتشحت ولا نينا، قلت لك مفيش ترديد. ماليش دعوه، هترجعها لي دلوقتي والله. يا عم ازاي؟ كلهم شغالين، مفيش عيل رجعها قبل كده. والله العظيم زي ما بقول لك كده. وريني. حتى بص اهي. طب شغاله ايه؟ انا مش هبيع لك اصلا، امسك بقى وقول. انا شغاله ايه؟ خلاص. مش انت بقى بتزعق لي وبتضربني؟ هعمل فيك مقلب دلوقتي. ولا بتعمل ايه؟ ولا يخرب بيتك يا عم، بوظت الشغل ووشي يا عم. احسن، هو انت لسه شفت حاجه؟ اقسم بالله العظيم لو قفشت اربطك هنا لما ابوك ينزل لي بس.